حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسمه. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مسيب بجلبة يتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو النباج مكة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دندن باو دندن في مسيب مهيولك يونغوتا كلا إندمون يتري مودون mi salmini yongoɗo salminago ngo andantede mango hertori yimɓe ɓen ko nder aljanna woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon e nokku kala ko joɗorɗon. haɗay musidɓe miɗo tori allahu tabaraka wa taala nde o wonata balla o wallito tawa kala konngol ngol andantede mallan wowlude ɗo yo taw ko saabi makko kanko allahu tabaraka wa taala. miɗo tori allahu azza wa jalla nde ƴettata on onon ɓe wonɓen e daarirde e kala nokku nde allahu on tawnata on e ɓe ɓandantedema. allahu no inni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, woni ɓe heɗitotoɓe yewtere ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko yewta kon ɓe gollitira. allahu inni ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, wawɓe ni ɓen ko ɓen woni ɓe allahu tabaraka wa taala fewni, kañum kadi ko ɓen woni jomiraɓe haqqille ɗen. idan musidɓe julɓe, hara en arti émission meɗen on gandal e faamu e oɗo nokku men waɗaɗo barki jama tv. hara no musidɓe kono wowirɗen noon ma kono andirɗon noon joni. idan hande kañum kadi ɗen mari hoɓɓe ɓandantedema ko wonɓe yangodade nde ɗo qur'anul karim, duumiɓe kañum kadi hino rewa allahu tabaraka wa taala immorde e ɗaɓɓugol gandal hay joni. haray ɓawo ɗon ko ɓen ɗon jogitiɗen ɗo woni ɓe addana en yoga e qur'anul karim. ɓawo ɗon kañum kadi hiɗen jogui yewtere nde andantedema en yewte ɗo kono en jonnay ɓe tawo ɓe présente o. ɓawo ɗon kañum kadi hettiten taw inchallah. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen ñaan dina wàcc seen wàccuwaay, dina wax allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salihal a'mal. amin amin. yàlla ñu yàlla nangu suñu koor ak suñu taxawaay si koor gi ay suñu asaxa. amin amin. wa ma ila dhalik. awalan ma nekk fii gan Mouhamed tey man maa ngi tudd Mahmoud Ka di jóge ba Fass Delorme tey ñëw si di teew si émission bi. incha allah tabaraka wa taala bugg nañ si teew si bu yàgg lu yàgg, mais tey la yàlla dogal ñu ñëw fii incha allah tabaraka wa taala. asalaamaaleykum Cheikh Mouhamed. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. idan hiɗe mari hoɓɓe woni cheikh mahmoud. idan noon ɓe jangane en qur'anul karim. ɓawo ɗon kañum kadi hiɗe mari yewtere nde andantedema ko woni yewtere nden woni athabatu alal ibad, woni ko nde jeeyaɗo on tabitata e dow rewgol allahu tabaraka wa taala. haray ko nden yewtere ɗon woni ko jogiti ɗen. idan no musidɓe en jonne cheikh mahmoud ɓe udditana en jonde nden ko waɗi wa khairul kalam kalamullah, ko ɓuri moƴƴude e konnguli ɗin ko kongo allahu tabaraka wa taala. wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ko ɓuri moƴƴude yewtere ko yewtere annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. haray fuɗɗa. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. اي والله الله أكبر مسيبة نني هتو Ali Abdullahi Jabir siɗa andi ɓe ceernoɓe woni Ali Jabir subhanallah rahimahullah ko ɓe annanteɗe mo jangge Qur'anul Karim ko Makka ha ɓe wulla ɓe wullina fof ko ɓe tun inna yo rewɓe ɓen rento juulugol ɓawa maɓɓe tellement que rewɓe tawayno si julde ɓawa maɓɓe koyeɓe jokkutun e wullugol tellement que no weliri ko ɓe woni Ali Abdullahi Jabir rahimahullah ɓe walinoke ɓe feƴƴini neɓi Allah won hirno ɓe yaafo yo Allah won taw ko ɓe woni ton no ɓuɓani ɓe sabu waliɗo maayi acci Qur'anul Karim on ɗon no acci immorde e welo weloji heewuɗi i wallah on ɗon no acci nemaji idan no musidɓe yewtere meɗen nden koko huniɗen ko nane woni ko athabatu ala din woni tabitugol e dow kaɗo dina musidɓe kala bani adam mo yiwɗen e dow ndiɗo leydi no haccon jini e tabitugol kaɗo dina ko waɗi Allahu tabaraka wa taala nemini en nema mo andantedema wonugol julɗo hay e hunde ala ko wawuɗa yoɓitirde Allahu tabaraka wa taala si wona ya tabitu rewamo ko waɗi wona an suɓi waɗi hoorema julɗo ko Allahu tabaraka wa taala suɓi yiɗi wela waɗuma julɗo huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir kanko Allahu tabaraka wa taala tagi on hino e mon gonɗinɓe hino e mon heferaɓe si tawi Allahu azza wa jalla tawnima e gonɗinɓe ɓen ko ya yettu Allah on inni ko wonno wadde ɗum fof mo reeni na fiiso reena idan kaɗo diina ka andantede mo annabaɓe ɓen ɓe jogitorno diina kan wonkil maɓɓe kin yoɓe perdu wonkil maɓɓe kin yoɓe hayru wonkil maɓɓe kin kono watoɓe hayru islam maɓɓe on
sahabaɓe ɓen ƴetti inni diina kan yaray yeeso kono wonkil amin kin no wawi mayude. Subhanallah. Tabi'inaɓe ɓen kañum kadi ɓe hikki ɗon ɓe inni diina kan yaray yeeso kono menen yomen waalo men maya. Ko ɗum yiwɗa e nder tabi'inaɓe yaltuɓe ɗaɓɓoyi gandal yehi ha e tumbere laawol tawa ɗonka wariɓe ma ɓe ɗonɗama ha ɓurti yi'a goɗɗo no jooɗi o bawla bawle makko ɗen o yaritade fi wato waalo o maya. Ndaɗen o karamokojo o inni mi yari bawle an e laawol ɗaɓɓugol gandal laabi 3. Idan ka ɗo diina ko anduɗo nafoore ka wona no hendorika ka futortomo. Ndaare o sahabajo mandantedama o arno o tawiniraɗon sallallahu alayhi wa sallam no tooli o inni ya rasulallahi qul li qawlan fil islam la as'alhu ghayraka. O inni nelaɗon make nelan kongol ko nder islam kandentedema mi landota ko ɗum ɗon hay e goto si wona onon. Annabajo on sallallahu alayhi wa sallam maki qul amantu billahi thumma istaqim. Innumi gonɗini Allahu tabaraka wa taala ɓawo ɗon tabita ɓawo ɗon ñiiɓa e ka diina ma. Qul wi'u amantu billahi mi gonɗini Allahu tabaraka wa taala thumma istaqim refti ñiiɓa e ka ɗo diina ka andantedama a inni a gonɗini ayyo musidɗo. Idan en yeeɗo wondanedema ɓe annabajo on yewtani oɗo qul amantu billahi innumi gonɗini Allahu tabaraka wa taala thumma istaqim ɓawo ɗo ñiiɓu wona fiya jooɗo ha jango waylola ko ɗum yaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki khayrul a'mali adwamuha wa in qalla. Wo ko ɓuri moƴƴude e golleji jeyaɗon ko watta kon koyo duumo e muɗum haysi fanɗi. Khayrul a'mal adwamuha wa in qalla. Ko ɓuri moƴƴude e golle ko jeyaɗon watta kon woni koyo duumo. Daaru ɗum annabajo makane oɗa qul amantu billahi thumma istaqim. Musidɗo sa jooɗike balɗe maɗum sa jooɗike kan lebbi walla duuɓi walla balɗe walla ñalɗe musidɗo inna min hari law mi jangayno he min hari law lantinni min hari law debbo mematalan min hari law mi heɗota ko musique min hari law mi jowata carte min hari law mi jowata dam min hari law mi jatotako min hari law mi waɗata. Holli joni a waɗay hon ɗum joni a waɗay ɗon andi mafhumul mukhalafa makko on woni ko acci kon ko famoto awa joni o waɗay hari law mi wattano awa joni o waɗay hari law mi wattano awa joni o waɗay. Idan musidɓe ɗum ɗon ɗaɓɓaka e men ɗon andi kon ɗaɓɓa e meɗen koyen tabitu kaɗo diina kallahu tabaraka wa taala addani en sanga nde diina kan ari Allahu tabaraka wa taala aru tawi seeɗani yimɓe ɓe natali ko nde yiite tawi ɓe ari ha ko tondu jahannam. Allah on inni kuntum wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allahu tabaraka wa taala ari o tawi on ko hoore tondu yiite. Allahu tabaraka wa taala dandi on e muɗum woni arsala rasulan min anfusikum. Allah on immini nelaɗo jiyaɗo e meɗen ko addi on ko mubashiran wa nadhira ko yo aru o waajo en o rentina en ɓawo ɗon kañum kadi o jerto o hulɓina ɓe andantedamo no yeddude Allahu tabaraka wa taala. Isan musidɓe ka diina noon ka andantedama ka hewtiri en e hoore soñja ka hewtiri en e hoore tampere ala hay e goto e annabaɓe ɓen mo andantedamo diina kan fuɗɗinomo hewtude woni diina kan hewtimo ɓawo ɗon soñjaji ari memimo o accidi diina kan fi wonkil makko kin. Musidɗo ndaari annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ñande go annabi Ibrahim ko raɓɓindingol annabi Ibrahima yi'i sanamuji ɗin ɗe ɓeɗo woni rewde ɗin. Annabi Ibrahima inni tallahi
la akidanna asnamakum o inni mi wondiri e Allah on mi fewjanay ɗi sanamuji moɗon. Goɗɗo nani. ɓayi noon ɓen ɗon wonnoɓe ɗon niɓiti seeɗa balɗe ɓe yalti ɓe yehi. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ɗen andi ko ɓen wajino baben mum ko suratul Maryam. Rabbi ya abati inni a'udhu birrahman honno ko kamɓe wonno e wajade babirawo on ha babirawo inni la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Si tawi noon a haɗitaki a accali an Ibrahima e wowlangolan fiiɗi sanamuji yomi accu ammi warite kaaƴe musidɓe. Annabi Ibrahima ɓen ñande goo ɓe acci ha yimɓe maɓɓe ɓen immi. Wo joni hiɓe yahude yalta ɓe acci ɗon sanamuji ɗin. Annabi Ibrahima ari ƴetti ɗi sanamuji ɓe tacci ɗi fof haɗilanni heddi sanamuru ɓurdu mawde non ɓe ƴetti teynirde nden waɗi ko balawal sanamuru mawdu ɗum. ɓe ɓay arti ɓe tawi sanamuji ɗin fof lancama. ɓe inni ene man faala hadha bi alihatina, ene ko ombo waɗi ɗum ɗo e reweteyɗi amen ɗin, ko ombo waɗi ɗum ɗo. Goto kala miijiti o inni he sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. ñande goo mi nani paykun no kambana fiiɗi on no wiye Ibrahim. ɓe ari ɓe inni ene Ibrahim a anta falta hadha bi alihatina ya Ibrahim. ene Ibrahim ko an waɗi ɗum ɗo sanamuji amen an yo Ibrahim. Annabi Ibrahima inni fas'aluhum in kanu yantiqun. hawalande sanamuji moɗon ɗi si tawi ɗi wowlay. fiyen faamu tun diina si ardani neɗɗo ko honno o tabitata e muɗum e annabaɓe. Annabi Ibrahim ko raɓɓiɗi kon annabi Ibrahima ɓay inniɓe uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. wus moɗon mor moɗon immeɗo ko honɗum rewirton hunde ko gani Allahu tabaraka wa taala. ko honɗum rewirton hunde gani Allahu tawa ma la yanfa wala tadurru, nafata on lorrata on. kesan ɓe inni awa ko an Ibrahim. ɓe inni harriquhu wansuru alihatakum, awa sunnemo wallito ɗon musidɗo mon o musidɓe. ɓe huɓɓi yite ɓe moɓidiri leɗɗe ɓe huɓɓi yite nge. kala mo ko ɓe tarih inne wo nge yite huɓɓunoge ɗon wo sondu wawatano rewde dow si wona sondu ngu e hewtayno ko nde yite. sondu ndu mayano hakke ma no ɗum wuliri. Annabi Ibrahima adda ha ko dambugal yite. ɓe inni Ibrahima yaltu e nder diina islam ma on. ande law inni ko kanko inni on kon julɓe. huwa alladhi sammakumul muslimina. ko annabi Ibrahima inni on julɓe. ɓe inni noon annabi Ibrahim yaltu e nder islam ma on e nder diina ma kam. annabi Ibrahima kon ɗum inni min ko wonkil ankin yahata kono diina kanka heddoto mi yaltata. ɓe inni awa Ibrahima yaltu. annabi Ibrahima inni mi yaltata. ɓe inni awa okkema ko ndo yiita. ɓe bugi annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam ko nde yiite. annabajo on ɓe woni ko nde yiite. Jibril ari o mandantede mo no laami saƴingol ngol kañum kadi o ari. ɓeɗo fof ari inni annabi Ibrahim sa wowli joni yo min wallitoma min ittete ɗo. annabi Ibrahima inni siko onon mi faalaka ko waɗi joomi mon no reyninmi mi faalaka on onon yehe. Allahu tabaraka wa taala ndaari tawi annabi Ibrahim wakkilike maygol yo diina kan yahu faalaka wallitede si wona Allahu tabaraka wa taala. Allah inni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. yiite laato ɓuuɓol e dow Ibrahima e kisal hana ɓuuɓaali ha dey wonu ɓuuɓol hawrugol tawa bani adama waway wurde ɗum ɗon. annabi Ibrahim ɓe woni e ɗum ɗon. hay neɓi seeɗa
ɓe yalti ko ɓe yalti ha ɓe hewti ko yaasi fow ngalɗi annabi ibrahima inni kono ɓay on yiɗalan ɗo emi yaltu ɓen ɓe yalti ɓe yehi en yi annabi ibrahima alayhi salatu wassalam kamɓe ɓe tabituno ko nder dina fii wata dina kan yeeɓo fii yo kamɓe yo ɓe yaaru yeeso fii yo dina kan yaaru yeeso si wonkil maɓɓe ken iwi na ella ndaren nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kono allah inni ɓe allah inni alif lam mim ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله إني ألف لام ميم أحسب الناس إني بيم بكم بسكولي بأكترتني نبي إنتم من غندني توكم ɓe fitintake ɓe ɓittintake ko nder dina ɓe ndaare si ɓe tabitay allah o inni ɓe faala sikkude men accitireɓe ni ɓe inna tum men gonɗini hara kamɓe ɓe fitintake allah o innino ko mami fitina on kadi ko wallahi mami anda walaqad fatanna alladhina min qablikum allah o inni mi fitinɗini mi soñji ɓen atiɓe on awo onon kadi ko mami fitina on ko waɗi ko wala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin koma allahu tabaraka wa taala anda ɓen gonguɓe koma allahu tabaraka wa taala kañum kadi anda ɓen fenuɓe e gonɗinal ndaren ñande goo o wiyeteɗo khabbab ibnul arab ore o tawi annabajo sallallahu alaihi wasallam o inni nelaɗo ɓe makinam o inni min sonjike min tampi min piyama min yennama min widdama kaaƴe kabe min heeɓi e sonja e noneji sonja annabajo sallallahu alayhi wa sallam maki an yo khabbab muñño wallahi hay hunde heɓali on laatino ko addi e on annabaɓe go ɓe andanteɗoma saabu gonɗinal maɓɓe bandiji ɗin heferaɓe nangaynoɓe ƴetta pontiri tugga ko tumber hoore maɓɓe lappa pontiri ni fiyoɓe yaltuko diina ɓe saloyi yaltude ko diina ha ɓeɗo waalo maaya tawa ɓe yaltali ko diina ɓe inni khabbab muñño ko waɗi laatino e ɓen atiɓe on annabaɓe ɓe andanteɗema heferaɓe nangaynoɓe fecca ɓe pecce ɗiɗi fiyoɓe yaltuko nder diina ɓe yaltal tawo ni aɗo maka khabbab muñño hay hunde heɓali on tawo ko waɗi laatino e ɓen atiɓe on ɓe andanteɗema heferaɓe nangaynoɓe ukka ko nde juuɗe ga pontinje heewa tew e kolli ɗi ɓe accita ɓe ƴiiƴan siiwo ha ɓeɗo waaloro ni niraɗo maki khabbab muñño hay hunde heɓali on tawo subhanallah ndare ɓe sahabaɓe ko honɗo ɓe gonɗiniri ɓe yiɗi kaɗo diina ɓe andanteɗema ɓe anday ko ɓe yahata ton ko maygol kono diina kam foolay ɓe wakkilo yahugol fiyo diina kan yako foolu musidɓe ndaren ñande go ari o wiyeteɗo Tufayr bun Amri Dawsi Tufayr ɓe ari ha e nokku tawi ɓe yahude nokku wateɗo jihad ɓe ari noon ha tawi no heddi seeɗa ko ɓe yahata ɗon joni noon ko ɓe yahata ɗon ko ɗon ɓe dowa walude ha bimbi ɓe yalta ɓe yaha Tufayr ɓe walike ɗon o hoyɗi jamma koyɗol ɓe wiyeti bimbi o wi'ani sahabaɓen wondanedemo de mimmi yi koyɗol fa abbiru haali firtanelal ngol ɓe innimo madha ra'ayta ya Tufayl ko honɗum yi'uɗa an yo Tufayr Tufayr inni mi yi'ide wondanedema komi hoyɗi sondu no yalti ko wunduko an wondanedemo dey miɗo hoyɗi hoore anden no femba ɓawo ɗon kañum kadi mi hoyɗi sondu no yalti ko wunduko an ɓawo ɗon kañum kadi mi hoyɗi wondanedema sonnajo goo no naadi timmi ko nder reedu mum honno kanko nder reedu mum sonnajo goo no naadi timmi ko nder reedu mum
ɓendimo hayran ma ra'aytahu ya Tufayr. ndaare dey Tufayru inni miɗo hoyɗi wondanedema hoore an nden no femba. miɗo hoyɗi kañum kadi wondanedema sondu no yalti ko hunduko an. miɗo hoyɗi wondanedema sonnajo go no naadi timmi ko nder reedu mum. miɗo hoyɗi ɓiɗɗo an on Amr himo yaltude jinda ɗaɓɓita fi an. ɓendimo hayr ko moƴƴere noon wona hay hunde noon. ɓe fokkiri yahugol jihad. ndaare ko honno ɓe yiɗiri ka diina eyo ka yaaru yeeso. Tufayru jooɗi o inni wallahi amma ana faqad awwaltuhu ala nafsi. amma noon si tawi ko min mi firtani koyɗol angol e hoore an. ɓinni ko honɗum awa firtuɗa? o inni amma komi inni kon wondanedamo hoore an nden miɗo hoyɗi nde femba ko ɗum woni komi yahata ton hoore an nden ko ton tettete kono mi yahay ɓay diina kan yaare yeeso. o inni noon amma noon komi hoyɗi kon wondanedema ruhu woni sondu no yaltiti ko hunduko an ko ɗum woni ruhu an on hino yalta e ɓandu an hino yaha. o inni noon amma noon komi hoyɗi sonnajo goo no naadi timmi e nder reedu mum ko ɗum woni o mo andantedema kaburu. miɗo asane surre e nder on kaburu ɗon haray ko ɗum ɗo woni ko andantedema komi hoyɗi kon. amma noon komi hoyɗi ɓiɗɗo an on Amr no ɗaɓɓita fi an ko ɗum woni o mo andantedema ɓay o yi'i min mi maayi. mi heɓi shahada kanko kadi o faale mayde heɓugo shahada. o jinda o piira ha fiyo heɓu o ronko heɓude. musidɓe julɓe ndaare fiyo diina kan yaaru yeeso o waalike o hoyɗi ɗum ɗo o firtani hoore makko ɗum ɓe yahude jihaadi lawaki taw mo wawi yiltitade. Tufayl bun Amri Dawsi inni mi yahay ko waɗi miɗo felliti ko aljanna mi suti. musidɓe la khayra fi ladhatin ba'daha an-naru. ala e welo ala e moƴƴere e welo ɓaawo on welo so lanni ko yiite. ndaaru kaarijo ala men okkama kala ko faalaɗa kono sa maayi ko yiite no mari sens ala sens. idan la khayra fi lazzatin ba'daha an-naru. ala moƴƴere e nder welo ala khayra ala wo e moƴƴere e nder welo mo andantedema ɓaawɗo si bani adama o immike ko nder yiite woni ko suti. ko wala noon kañum kadi oɗo wiyeteɗo Abu Muslim Khalawani oɗo kañum kadi o laatino e leydi Iraq. oɗo koye tabi'inaɓe ɓen jeeya. o soñƴa yimɓe o tampinimo ha joni ɓe inni tigi on an kadi koyo men huɓɓana yiite men sunnama. Allah ɓe huɓɓi yiite ɓe rondi Abu Muslimul Khalawani ɓe bugimo ko tumbere yiite. fi tun gonɗinal makko o sali yaltude ko diina o sali yeddude Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe huɓɓani mo yiite ɓe sunnumo. Abu Muslimul Khalawani ɓe waɗi ko nder yiite puncunder ton. o ndaari nano o ndaari ñaamo o tawi o ala e sumude. o inni annabi Ibrahima kamɓe ɓe neɓinno yettugol Allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi kamɓe ɓe accuno ha ɓe yalti ko yiite si ɓe juuli ɓe yetti Allahu. Abu Muslim al-Khalawani inni mi yaltata ko nde yiite ɗo ko nder ɗo mi juulata ɓaawo ɗon mi jarna Allahu tabaraka wa ta'ala mi weltanomo e o welo mo andantedem Allahu tabaraka wa ta'ala waɗanilam. o kabbiri musidɓe o juuli darɗe ɗiɗi ko nder yiite o yalti fo haynomo inna subhanallah Abu Muslim Khalawani ala qaydil haya o yimo wuuri unzuru goto kala ndara subhanallah 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 ono wuuri goto kala ngalɗi. Abu Muslim al-Khalawani inni ɓay tum mi faami ko diina an kan yiɗo ɗon yoka perdu onon ndiɗo leydi hande kadi mi wonata ɗo mi yaha e Madinatul Munawwar. joni no yimɓe Makka ɓen yimɓe Madina ɓen
ɓeeɗo fof ɓe faalama yiwde o, ɓe nani inde makko ɓe alimo. Abu Muslimul Khalawani faalaka hay e goto yo andumo. O hewti nder Madinatul Munawwar. Omar tawi laami fendo ɗon. Omar ɓe tawtodiri ko nde juulirde. Omar inni embam yetti Allah on holluɗolan e nder mofte Muhammad sifa ko annabi Ibrahima waɗa kon. Embam yetti Allah on ko yi'uma. Abu Muslimul Khalawani inni mi torikema mi jeejima. Goto andalan ɗo ko ɗum mi immori to ɓaytollan anda mi jeejikema suuɗo fiyan har hay goto andata fiyan ha ñande mi maayi. Ko ɗon deƴƴi goto anda fi makko o wuuri ton kañum kadi. Idan musidɓe en arte joni e nde ɗo yewtere meɗen en hewtina joni Cheikh Mahmoud ɓawa ɗon kañum kadi ɓe artirane en e Qur'anul Karim. On tuma si continue yewtere nden inchallahu tabaraka wa taala. Ayna الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم نعم. ɗum ɗo en faleteno yoɓe jokkuɗo tun yoɓe jangana en tun oɗo Qur'anul Karim tellement que no Ali Jabir on woni e ardude non nani Qur'an no senƴa ko ɗum waɗi Allahu inni walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Qur'ana on newinama fiɓe jangayɓe nde yarle no woodi jangayɓe nde musidɗo dumoɗen e jangugol oɗo Qur'anul Karim yo musidɓe julɓe. Idan hay joni ko yen andu tum kaɗo dina kandantedam Allahu tabaraka wa taala no nemini en woni kaɗo dina Islam ko min a'zami ni'am fama ba'dahu min ni'am. Kaɗo ɓuri mawnude e nemaji ko Allahu tabaraka wa taala neminta bani Adam ala ɓawo ɗon nema ɓurɗo mawde ɗum ɗo. Ko waɗi ɓawo Islam ma si moƴƴi sa wali ka mayi ko aljanna. Sa heɓali Islam musidɗo kala wo ko heɓɗa aduna sa wali ka mayi ko yite jahannam. Ene yarle no wodi ko ɓuri mawnude ha hewti ka dina ɗus Allahu inni wa in ta'uddu ni'matallahi ko la tuhsuha. Mo nemine dow mo nemaji hewɗi si a limiɗi a wataɗi huɓidade anda ko jelo kono ko ɓuri mawnude majji ko finugol mo tawa ka julɗo ka dina. Allahu inni wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ayyo bani adam. Dumo e rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala ha mayde nden tawma e muɗum Allahu tabaraka wa ta'ala rewirtake
e waktu way daɓɓoy musidɗo tabbiten e kaɗo dina rewen Allahu tabaraka wa taala anden wondanedema la shakka la makhala feere wo ala ko kaɗo dina woni ko dow ɗen tabitude ko ɗum nenaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe makanno sahabajo go wiyeteɗo Abdullahi ɓe wajomo nenaɗo on waji Abdullahi ɓe maki ya Abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu leyli fataraka qiyamu leyl ayyo Abdullah wota wow sifa kaarijo hari kaarijo no immotono nafa jemma kaarijo hari hino immotono rewa Allahu tabaraka wa taala kono kaarijo joni accino ɗum ɗon kaarijo hari no wakkilino joni noon kaarijo acci ɗum ɗon wata waw ɗum manda se fami ɗen andi nelaɗo on o kama ko wiyete jawami ol kalim woni wolugol konngol gotol tawa no moɓodiri e mum famoriji hewɗi ɓe makani mo ya Abdallahi ka anyo Abdallah la takun mithla fulanin wata nandude sifa kaarijo kana yaqumu leyli on hari immotono jemma rewa Allahu tabaraka wa ta'ala on hari o wujjatano on hari o waɗatano zina on hari o janfotanoko on hari o shirkantano Allahu tabaraka wa ta'ala on hari o holotako hay e goto si wona Allahu tabaraka wa ta'ala on hari o immotono nafugol jemma kono fataraka qiyamul layl o acci joni nafugol jemma joni o wujjay joni o janfoto joni o yaray beere joni o fiimay joni o yuppay tuube joni o njatoto joni o waɗay karama ko yaagal joni o lorray kawtal ndaray hadis goto ko moɓidiri sen wowliɗo ha janggo en wawata gayde firgol no hadis musidɓe ko ɗum wayi nelaɗon alayhi salatu wassalam si ɓe yewtidi e meɗen ɓe humpiti en ko yowiti e tabitugol kaɗo dina ko en andu ka dina wona ene nemini ka hoore men kala wo nemini ka e dow meɗen ndaaru ɓeyaɓay ɓe woni julɓe ɓe fuɗɗi wadde bandi bandilu no olofu ɓe haalta non no min gondini machallah allahu inni yamunnuna alayka an aslamu ndaariɓe no innama min gonɗini qul la tamunnu alayya islamakum muhammad e haalaniɓe wotta ɓe wowliti e dow maɗa ɓe gonɗini ko waɗi balullahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman allahu tabaraka wa taala nemini e dow moɗon wonde allahu azza wa jalla arkisi on gonɗinal idan musidɗo ala ko ɓuri mawnude ha hewti nduɗo maɗum ha hewti tabitugol e kaɗo dina musidɗo tabiten e kaɗo dina ko waɗi noon andugol no hunde nden mawniri noon no wallito o jeyaɗo andugol mo ko honno o tabitirta hay joni ñande nge yewtiɗo ko yowiti e ɓe wonnoɓe e bilɗanade fir'auna mais en yewteɓe ko min babil fa inna dhikra tanfa'u almu'minin andintingol nafay gonɗinɓe ɓen idan fir'auna ɓay o sonjodike annabi Musa o tampidi annabi Musa o inni annabi Musa mi faala liɓudema mi faala bonnude ko adduɗa kon ko waɗi an wona annabajo ko adduɗa ɗo a bilɗotolan woni kono mi addante karamokoɓe wawɓe ɗum ɗon bilɗagol ɓurima non fir'auna inni yoɓe yahu ko fulasoji ɓe moɓidira kala wawuɗo bilɗade ɓe jindi ha ɓe heɓi bilɗotoɓe immorde e karamukoji winday ɓe kataba ha ɓe heɓi guluji temeɗɗo jeɗɗo goto kala ko wontiri ton ko kañum woni hoorejo fiyen faamu tabitugol
ka ɗo dina tabita e ka gonɗinal si wonkil makin ari e yeɓagol dina yo wonkil makin yahu wota yeɓu dina ma sabu mbuuɗi wota yeɓu dina ma sabu teddungal wallahi musidɗo la yaqlaq fi lhaya man kana lahu ab fa kayfa yaqlaq fi lhaya man kana lahu rabb. marɗo baba ko aduna tawa ma baki ene ko honno no maporta marɗo allahu tabaraka wa ta'ala ma baki. idan musidɗo wata accitir dina ma sabu garadal min alhayati dunya jawkoy aduna. musidɗo wata jawdi aduna wata ɗum ukkindine e ɗimmo ma. musidɗo wata ardin ɗiɗo piiji e dow dina ma. amma wallahi kala wo ko heɓuɗa yo taw ko dina kan woni yeeso ɗum ɗon hiwti ɓaawo mum. musidɓe ndaaruɓe karammokoɓe wonɓe e bilɗanade fir'auna ɓay ɓe ari ɓe tumbodiri ɓe guluji temeɗɗo jeɗɗo ɓe inni ene fir'auna a inna lana la ajaran in kunna nahnu lghalibin. ene fir'aun meɗen mari joddi ko yoɓata men si tawi ko menen fooli. fir'auna inni na'am innakum idhan la min almuqarrabin. on tuma si mi ƴettay on mi waɗa on ko laamu an mi jonnama laamoɗa ndi leydi ɗa an mi jonnama laamoɗa fi laawi ɗin an mi jonnama laamoɗa fi courant o an mi jonnama laamoɗa fi ɗumɗa fi kala non courant alano fa bil misali yettadihu l maqal ko sa piyi misal ko wonɗa wolde kon laaɓata. idan goto kala fir'auna tañƴini ɗum wonde nedema si liɓi annabi Musa no mari posso ko heɓanta hoore mum ɓen wure nen heɓana hoore mum ɓe hanɗi ɓe foppu ɓay ɓe ganɗi hanɗude ɓaɗa ɓini Musa he imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Musa a bugoto kayo men bugo. annabi Musa inni ɓe bal alqu buge Allah on inni ɓe bugi cabboy koy ɗum e kalla koy ɗum wonti jo bolloy toso koy no kalla kallanno yeeso maɓɓe. annabi Musa yi'i koye bolloy koye ɗuuɗi. annabi Musa huuliti ko wonkil Allah inni qulna la takhaf innaka antal a'la. he Musa he ta hulu kan folta ɓe ta hulu an alqi asaka Allah inni an widdi tun tuggordu ma ɗum. annabi Ibrahima ɓe bugi tuggordu ndu musidɗo. ndu tuggordu watti joni hino ɓennita koye bolloy wono gertagal weelagal ɓernitirta kabaje no honka ton honki ha gayni toni hoore nden dow fokkiti ko fir'auna ɗon. fir'auna ini Musa jogodi mboddi mamateni ñaman. Musa nangiti mboddi ndi wonti tuggordu. karamo koɓe ɓen guluji temeɗɗo jeɗɗo ɓen bilɗotoɓe ɓen goto kala ndaari oya ɓe ndaari Musa ɓe ndaari fir'auna ɓe ndaari yimɓe ɓen goto kala no ndaaridira ɓe fuɗɗi sonodirde andi o ko addi kon ɗum deyi ɗum no hawni dey. goto kala inni tigi on ko adduɗen ɗo kon e bileyagal ala wawnoɗo dartagol ɗum liɓa si wona gonga. idan non ko liɓi ɗum ɗo liɓali ɗum si wona gonga. jaɓen gonɗinen ɓeɗo ɓe inni kisan ɓe ɓanti konngol ɓe suuyi ɓe sujji ko leydi ɓe inni qalu amanna bi rabbi Musa. ɓe inni min gonɗini jomirawo Musa on. fir'auna sikki ko min fir'auna sikki ko kañum inna ɓe inni honno ɓeni kan qalu amanna bi rabbil alamin min gonɗini jomirawo tagifu ngun. fir'auna sikki kañum wi'a ɓe inni rabbi Musa wa Harun ko jomirawo annabi Musa on e Haruna ko on min gonɗini ko e wona an. fir'auna inni ɓe ene amantum lahu qabla an adana lakum. ene on gonɗinimo ko adi yomi duginan on ka annahu ya'dhanu lahum. a inni si o landanomo o wiyano ɓe gonɗin o inni awa hande
mi lette on lette ko mi meeɗa lettude goɗɗo hay goto ko waɗi mi caƴe on mi lutindira caƴe jungo ñaamo koyngal nanal mi lutindira on ɓawo ɗon wala usallibannakum fi juzu'i nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa o ini ɓawo ɗon mi fempay on ko leɗɗe tandarmaje yoron ɗon ha mayon on anday ko homboye men ɓuri tiide lette ndaare ɓay ɓe andi islam on hande kadi ɓe andi diina kan ko honɗum e nafoore yogiti ɓe inni fir'auna faqdi ma anta qadin fir'auna waɗu kala ko faalaɗa waɗude innama taqdi hadhihi alhayati dunya fir'auna ko wawɗa landude fi amen ko gurnal aduna on ko waɗi walladhi fatarana ndaru ɓe inni min wondiri e on allahu taguɗo men nane ko ɓe ari ɓe inni wa izzati fir'auna min wondiri e mangura fir'auna inna la nahnu lghalibuna ko menen woni fawloɓe joni ɓe inni min wondiri e mangural joomi amen ko waɗi gonɗinal ngal ari fi kala fir'auna kambanale hay e goto heddi so wona o waray fof fire ɓeɗo goto kala e maɓɓe jaɓi birɗotoɓe ɓen ɓe inni mene ndey lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinat fir'auna mene men suɓotakoma e koko are amen immorde e ɓanganduyeji Musa ko jogiti kon ko gonga min gonɗini waɗu kala ko faalaɗa fir'auna nangiɓe waride goto goto musidɓe kono ɓe honto ɓe sakkitori ko aljanna ndaruɓe kala mo koɓe bilɗotoɓe feetinayɓe jogoɗo hunde waɗani mbuɗi yalta ndaruɓe hande ko honɗuɓe sakkiti wadde ɓe fof si wona jebbilanogol Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe tumɓe andi islamu on koyo tabite islamu on koyo hikkine yeeso kala wo ko heɓata kala wo ko nabidata kala wo ko waɗata yo taw diina ma kan no yahude amma wallahi ɓe faami ɗum ɓe gonɗini ɗum ɓe inni fir'auna faqdi ma anta qadin waɗu kala ko faalaɗa ko waɗi meɗen andi ko gaynanɗa fi amen ko si men wuuri ɗo si men maayi aljanna ala ton koyngal minen noon ko ari e amen ɓangani men e o gonga ko Musa jogitiɗo men suɓotako ɗum ɗo e maɗa musidɗo idan hiɗen artude joni kadi inchallahu jalla wa ala ɓe hiɗe mari hoɓɓe ɓandanteɗema Cheikh Mahmoud en hewtneɓe kañum kadi ɓe jangan en kañum kadi Qur'anu Karim o ɓe attirane Ali Jabir o nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مَثَوْا فيه وإذا أظلم عليهم
مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ما شاء الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إي والله يلا وهبنا إن صفة به سكابه Allah o hebbina en sifa ɓe ndaare no ɓe woni e janngirande qur'anul karim no ɗum ɗo ɗaatiri weliri ko ɗum waɗi okkede dande welde ko allahu tabaraka wa taala ndarata mo yiɗi wela jonna ɗum ɗon wona wakkilare ma kono noon sellingol janga kalfe ɗen wakkilo ɗum ɗon musidɗo ɗa accira ko ya wakkilo nam bani adama kadi no accira piijigo ko kañum waɗantadi hoore mum ɓaawa ɗon hawrodira e ko allahu tabaraka wa taala hoddiri kon seede mum iɗa windana arkise musidɗo kono a jooɗotako ko suuduma waloɗa ko ma yaltana on arkise ka ko yaltimano arkise on a yaltu hawrugol e ko okkaɗa idan noon kono wakkilagol kadi dokkal gono ton koye allahu tabaraka wa taala iwrata wakkilare ma ala e mum dokkal gono ton ko ya immono hawrodira e ko Allah on windanno ma kon hendoɗa noon nam sina ɗum goto kala e meɗen inneno no la windana arkise mi windanoma ɗum ko reedu yummam nde mi heɓuno duuɓi 120 wono ninaɗo makiri no arkise on are tawanmi kono ɗum wonali musidɓe hay joni ɗen heddori min tawoye daɓɓoy ndaren qissa Asiya woni ɓeygu Fir'auna sonnajo mandanteɗe ma o gonɗini annabi Musa alayhi salam. Annabi Musa o faami kanko o ko annabajo ni o jaɓɓi o gonɗini. Nyande go Fir'auna no mari jiwum himmo morude kun jiwum mo jogi peeñe ko wonɗon e peeñande kun jiwum o peeñi tun peeñe ɗen fuutimo o inni subhanallah kisan jiwum kun inni nene hiɗa mari jomirawo haɗana baben an. Asiya inni jomi ma e jomi baben ma e jomi an min ko Allahu on. ɗon e ɗon kun jiwum kisan non hawti kun yehi kun tawoyi Fir'auna ko inni Fir'aun baba awa nene no mari jomirawo go ko wona an. O inni honno andirɗa? O fillanimo fo ha o faami. O inni d'accord addanelan Asiya ɓe inni ene Asiya
hiɗa mari jomirawo goo ko wona min? O inni eyi, on no inne Allahu, ko woni jomirawo men en fof. Fir'auna anna a jomi. Fir'auna inni awa Asiya, mi lettete ha ruttoɗa e kaɗo dina musidɓe. Heɗoɗen, Fir'auna nangi Asiya, ɗaɓɓi spécial piyoɓe ɓe piyo ɓe jonnatamo ñamete si wona ko yo ñamu fiwa to maayo ɓe heɓa no ɓe lettiramo. Asiya yalto e dina. Ñande goo o sali, ɓe soñjimo. Ñande ɗiɗi o sali, ɓe soñjimo. Ñande tati o sali, ɓe soñjimo. Ha ñande heɓi balɗe 7. Asiya tawi soñjike moƴƴa non. Asiya ko honɗum o waɗi? Himo lettede. Fir'auna no luɓade mo looci, hino ƴetti hayre, hino wallini e hella ɗon. Fir'auna no luubomo Asiya e nder ko wona e lettede no yumma men Asiya, e nder ko ɓe wona e lettede ɗon, yumma men Asiya ɓanti konngol, ɓe duwi, ɓe tori Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe inni honɗum: rabbi ibni li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin. O inni jomi an, mahanan ko ma suudu. Dare ko ɓeɗo tun inna ɓe ɗaɓɓi kawtal ko adi ɓe heɓu galle ɗen. Daru, rabbi ibni li indaka, jomi an mahanan ko ma kawtalngal ko an baytan galle, wa najjini min fir'auna wa amali, dandalan fir'auna e yimɓe fir'auna e gollal fir'auna. Allahu tabaraka wa ta'ala udditani Asiya kammu ngun. O yi'i aljanna on. Asiya muusi, heeso ngon henti. Fir'auna inni ndare e feetuɗon, himo lettede mo muusude. O ƴetti hayre molanande, o accide ko dow hoore Asiya. Hoore nden fecci, Asiya ɓutti ɗon, o hewtoyi ko aljanna. Subhanallah. Ndare honno ɓe tabitiri e ka dina, fiino ka dina yara yeeso, tawa kamɓe ɓe ƴetta ɓe ardina wonkilkin fiyo dina kan yo ko heddo. Amma wallah, ndare ashabul ukhdud. Allahu inni qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idh hum alayha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Allahu inni ndare huɗama ɓe yimɓe gaawi. Ɗum ɗo kadi ko yimɓe goo lanɗo goo laaminoɗo. O wi'i wo ko kanko woni Allahu on. ɓayi noon heɓike e muɗum paykun, kono qissa on ɗon no juuti, na ɗum en rewayno e makko. Kono ɓay paykun kun etike ha yimɓe ɓen fof gonɗini, yimɓe ɓen fof tabiti gonɗini, ɓe yeddi lanɗo on. Lanɗo inni onon ɗo fof on gonɗini Allahu on. O wi nami woni Allahu on, awa mi lettay on. Asanela gaawi, o lanɗo asana gaawi juutuɗi lugguɗi, giiteyli huɓɓa e muɗum. O waɗani ɗum ɗon ko ƴawete dow, haɗa koye on togi uno nder ton unano hoore mum. Kala arɗo ha ɗon o innamo ene kombo woni Allah on, inna ko Allah on. Goɗɗo goo kontina ma ɗon, o memede tun futta ko nder yiite. Si woɓɓe landama kombo woni Allah on, si inni ko an woni Allah on, o inna an yilto, o heɓali yiltiɗo hay e goto. Arɗo wo inna na woni Allah on, o inna ukkema, on ɗon ukke. Arɗo wo na woni Allah on, on ɗon ukke. Ko ɓuri hawnade kon nilaɗo o maaki, adda sonnajo goto, tawi mo wondi e bobo wonkun e muynude. Sonnajo ari ha ko tondu yiite, o fuɗɗi wullude. Lanɗon inni ene kon do wamma e wullinde, an kadi anisi komi woni Allah on ka lawoɗa an e ɓiɗɗo ma on. Sonnajo faala wiwde hihi, ɓiɗɗo on wowli, inni nene isbiri
fa innaki alal haqqi, nena muño hiɗa e dow gonga. Nena makko ƴetti bobo on ɓe cikkodi ko nder yiite. Musidɓe, ndaare ko a honto ɓe tabituno e ka dina. Musidɗo, sabu jawkun aduna ittama e dina, sabu sonnajo ittama e dina. Musidɗo, sabu golle ma ittama e ka dina. ɓe yimɓe moƴƴuɓe ardini pittali mum. Musidɗo, sabu golle ma, sabu patron ma, sabu weldijo ma, sabu njatigijo ma, sabu o debbo, sabu ɓeygu ma ittama e ka dina mo andantede mo. Musidɗo, a ala ko fotata womum. Woɓe yimɓe moƴƴuɓe fof ɓe rewnanomo e muɗum ɓe sonjama. Ene an ko hatta yaha ko juulirde ko sabu golle maɗen, ko hatta yaha juma ko sabu golle maɗen. Ene ko hatta janga Qur'anul Karim ko sabu golle maɗen. Wallahi nyande mi heɓi landal hawningal iwrungal leyɗe. Wallah, wondo e gollude ton tawi ronko heɓude no gollira, no juulira. O landi si tawi himo wawi mottidirde fo so arti o juula maɗum, si o arti o yoɓoya ɗum maɗum e nder otowal ngal o woni gollude ngal, o juula e nder magga si tawi no sella. Ɓandan ɗum moƴƴi. Wallah, si tawi joni hande kadi jawdi ndi woni ko ayni tenten woten perdu, en aynitata dina men kan, wamal hayatu dunya fil akhirati illa mata'un ghurur. Gurdal aduna wonali ko lakara, si wona dake mew seeɗani. Musidɗo, wata yibu ka dina ma, tabitu ka dina. Wallahi si teno nano waktu on ɗeɗɗiri en ni woni faɗiri en no woduno ko yewten ko yoni, ɓe ƴettaɓe ukke wureje diwlin ɓoggol haɓɓe yewtida oɗo oynama en accidiray hakke. O ƴette ukke ko nder wurere diwlin dande no haɓɓa ɓoggol, si o fo o muti ko nder diwlin. Musidɗo, ɓe pooɗa ɓoggol ngol, ƴiyeɗen tun yaltita e none ko ɓe muññi ha ka dina hewti en. Nelaɗo ñandego sallallahu alaihi wasallam ko jihad. Nelaɗo ɓe barmina janɗe naati e maɓɓe, jandigo naati ko feccere hoore maɓɓe. Sahabaɓe maapi ko honno ɓe ittirta ɗum ko hoore nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam. Nelaɗo on eno nelaɗo on ƴiƴano yaltude ɗo maɓɓe, ɓenna nelaɗo on tawa mayay, ɓenna ene ko honno ittiranten ɗum ɗo ko hoore nelaɗo. Ene nelaɗo meɗen on waɗama ɗum ɗo ko honno ittirten, goto kala no maapi ko honno ittirta ko woni e hoore nelaɗo on. Wata nelaɗo waalo maya ɓe maapi. Oɗo wiyeteɗo aminul umma woni Abu Ubaidata ibnu Jarrah, o miijiti ha juuti lutti, o inni ɗum ɗo ko ittirɗen ɗum wo hewtoyay nder si wona ñiiƴe meɗen ɗen. Wallah, Aba Ubaidata ibnu Jarrah o ari o maɗɗi jandi ndin ko hoore nelaɗo on. Himmo pooɗa ñiiƴe makko ɗen hino iwora, ƴiƴanno yuppo ko hunduko makko, ƴiƴanno yuppo ko hoore nelaɗo o. Hino pooɗa Aba Ubaida ibnu Jarrah. O pooɗi ndi jandi. Musidɗo, jandi ndi sorti ko hoore nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam. ñiiƴe makko ɗen yeesoje ɗen ɗe jokkori ɗon nde iwi, ko ni o wuri ha o maayi o ala ñiiƴe yeesoje. ɗum ɗo fof ko fiyon ɗum ko fiyo ka diina aɗa hewte. Musidɗo, ene ko ɓawde ka diina aɗa hewtirma e hoore doy yeɓirtaka, perdinirta diina ma sabu jawdi, perdinirta diina ma sabu golle ma,
perinirta dina ma sabu aynutugol teddungal ma, yebata dina ma sabu yo inde ma yo nantu, yebata dina ma fi yo fow yo ande, yebata dina ma fi ya hewtu ko goɗɗo hewta no jaranma musidɗo. La khayra fi ladhatin ba'daha an-naru, ala e welo welo musidɗo, ala e welo welo no fotata wo e fotude ɓawo nde gaynuɗa on welo welo ko yiita wodanma musidɗo, ala. Idan musidɓe, ko ɗo wonɗen e darnitude yewtere nden en jonne Cheikh Mahmoud ɓe jangana en jangande sakkitinde nden. ɓawo ɗo musidɓe darano on bena jonde nden inchallah. mais haray ɗo yomi jondeɓe teddungal e moɗon yontere jango mardi arowo hiɗen mari ɗo invité ɓe molanaɓe woni docteur Tahir. ɓen ɗon kammum Apollo Fouta a nanata ɓen ɗon ronka anduɗe ɓe woni jogitiɓe kulliyatul imar on o hikkorɗo e postu Thiaroye. ɓe wonɓe jannuɗe ko kulliyatu docteur Lo, kulliyatul ifriqiya, docteur Tahir Mouhammad Tahir Diallo. idan ko kamɓe woni ko marɗen invité ɗo sifana on juulama mardi arowo inchallahu jalla wala. ɗen andi lande feendo ɗo ala ko jaboto lande e nder Afrique ɗo e fulɓe ɓen ha hewti kamɓe. idan noon kala marɗo landal yo heɓilo nodda yaɓe ɗon landoɓe landal ngal inchallahu jalla wala. ɓe aɗo yehi ɗo waɗanen kadi yewtere ko wiyete kon zakatul fitri muuɗo korka kan inchallahu jalla wala. hare yo goto kala e moɗon yo yottin ɓatiɓe ɓen, woɗɗuɓe ɓen kañum kadi yo yottin ɓurɓe woɗɗitade ɓen. hare noon ɗum ɗon ko yontere hande e moƴƴine afisiji inchallah. sakite fo hewtay on kono hare yiɗon habboya nde ñande oɗo nokku men Jama TV inchallah. hare Cheikh faltatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا إليهم وكفى بالله حسيبا.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله 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 hani no hara Cheikh Mahmoud en continue ɗo ha weta kono ko waktu woni ko jogiteten hay hande en feƴƴintini wa illa to Cheikh Mahmoud hade ko konngol honɗi jogi ɗon ko sakkitorto inchallah. alhamdulillah cheikhna barakallahu fikum ñu ngi kontaan si invitation bi macha allah am na solo yi ngay waxtaane am na solo macha allah ñu ngi ñaan yàlla rek affaire bi continuer gën a continuer incha allah ñi ni du dugg di déglu incha allah surtout waa Guinée bu ñu incha allah sax ñu abonné di xool partout waaw incha allah YouTube Facebook ñu abonné ndax jotaay bi am na solo trop incha allah incha allah yaa ngi fàttali nit ñi ay ahdaas ay tawaarix yoo xamante ne dafa passé yu raar il faut nit ñi xam ko aussi dëgg la am na ay taabira li ñu si war a jël macha allah ñu ngi kontaan si invitation bi barakallahu fiikum amin amin merci wa fiika barakallah idan no musidɓe haray en invité ɓe kadi laawogo ko waɗi o ali jabir maɓɓe no mimi no weli idan noon kala wo ko yiwɗon ɗo tawi feewi no iwira allahu tabaraka wa taala kala wo ko yiwɗon ɗo tawi feewali no iwre on togi min o bani adam mo timma haray kañum kadi en janngo sifana on juulama inchallahu jalla wa ala hiɗen wondi ɗo kañum kadi e Jama TV e émission moɗon gandal e faamu aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان